Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Khelobedu and I am so glad that you decided to come join me today. Yes guys, as I have said in my first video that I am from Zanen. So today Ria ba Khelobedu. Nasi rea ba bolelo ya kwa gamu dasi gamu yeke mamilo lizweleni Khelobedu. Kore una le ntho ye nngwe in lapisije. Kore ke lapisitswe ke ntho ngwe o khumana o khaile ka msairi ja bo bolokwana wa khaile ka monga ya bo makhuweni o ba ka mbubidori ka mo o dwe motho a go bujisa o nwa go do ke yaba a go bujisa a kere he country na wena ko wena Khelobedu uzura re ke ntse zo country na wena ko wena Khelobedu o khama ka do kha mo lebelede o do a kere a go tshwanele na kere wena motswana nyana so o ba kwena mobedi ba from kan kilo kore ba shwa do ubela ka monde Khelobedu ke tshwanetse ba from hudraman ka ne bilezi o jijore ka monga Khelobedu o luji ba from hudraman bolena ka mda se re ya thaba agere enen re ke dola le zulo zero zo dola a bozi mo kofeni ntshwane re ke doba ke doda o dola a bozi ya robela a bozi zulo zwa milomo a re na bira lo zo dola za gwelela kwa khule le mo re khona o tshala a bozi le ruku tsona re le bofa zwela jana ka monyana anaka aba yo mobozi bele re banyane ya bolena le ba di wivi ba ona ba di abara ba bozi kore o asileiwa ka re ya sile ya le rena so re banyane ya bolena ya re ono re khiaba le re magalele le le khusar le khrobojar Khelobedu a ke re tshwanele awa a se yona ke wena o buje kumana re o ba mobedi wa o tshwanela o ba motswana o ya no beni yena se ya o e mo lena na bo mbujisa re khane go do la krudi ya blog wa ba ka Khelobedu na ke ra wa nke ba ka Khelobedu a re o sobela bolelo ya yena a wa sira ba re ke sobela nke sobele Khelobedu ka Yesu kore ke lebedi ke Yesu nke rara zwela ere wa onore blogging clear benke a diele ba Khelobedu fela gile wa ba ke khoa ka lebaka la or nkhono or ba shwa bantši ba kono so ba Khelobedu ba Yesu le skana na ka re re ke shoma re clear zo zo ngwe re ke abi Khelobedu ra re shwabela Khelobedu nikis nka se ke sobete Khelobedu ke bolelo ngwe ya o khereya. So yes guys, we do speak English. All right, not because ke bore na ba Khelobedu ya re ka se khona ba ke khoa ra khona ke aba so le mkhonyo no bulena wa a ru dueleng assembly mashaka re ska di yana ka mkhana no. Yes guys, it is me Khelobedu ngwaninyana wa o tswa ka mo dase ka mo monyana wa Khelobedu ke zwa zweo.